Where is Blue Corner? Yeah, boy! Nga kumila jong kung athlete pamang leka dengan i kumya bagi bisa kuan support ingi ka Ibor siya ingi bangin minute so bangin le bahas so dalam tajung fiseri kan jing job ni dalam tajung kali dalam tajung fiseri ka jadi bendeu jungi kasi kam tam ngi bendeu kasi jungi mentaj pundon kumta ngan I example ingi le ka po Raipur Meghalaya de ka Irbon betim-betim ikili nga ki ong kuan na ki ong hana bawa na China te nga batay ki ba nga wan ko Meghalaya ka Asian Cleanest Village nga batay ki and plus nga batay pang kaseng jungi minta pinyo iba nga job ano nga so ila jong mga so ba nga di member ka na shwe HNWF ba nga so proud ila jong mga lila ka kung member ka HNWF kamtam ba Steve ba bot bagini bro fa bi ba rupat e bagi dari kat minta singi ka ano nga comment bat ngamla si batay bisa ano ka mention nga kalung da singi bat ngalong mga yam da ka comment ban ngamla ira ban keren ka game da si mga comment pla mga bisa ini for mga kermen ba fundar dekat bikinnya hi man nakapos sa kapot tangkata boleh si bo ni bisa ba so man nga ka find ning kong ni siya nga di banyak kawang buru brio ba kateng uwes te uwes di to brio bujrong ha plan ru coach tank te last mo longi kum ka MMA fighter am subuh ngi 60 kg ni di bandan 60 kg tengim la bentam ta de tu brio utam yang hado 100 kg ti cancel no ka fight jungu ha last moment pa is pa nga do we u pertam dogra tu tahu dia balik kai belaju lek kai teng na poka FN metric fight night dia di professional fighter tengah ile jong ni ko ngam prepare nam ta jungu nama ngadi wrestler ngadi mainly ka jing lek kai jong MMA ka di ka mix martial art ni mix la bro ka jong tu karate taekwondo tai chi ka wrestling jiu-jitsu tengah prepare be wrestling the last moment part kalau ngomne ba uwan utau nong lek kai untuk di striker udah kickboxer specialist di Muay Thai tengah di buang akan prepare dengan setiap hadirin singi ba udi mu openan juga body professional te pabangis dang ka fight taning ko nga umdon syo kata ka main juga bangan le amno kala blind na mabali ngam staw syo ngan le kay no pumunta mo village no prepare pa na fimi na yang banyak kaliru kadika kali you fi haban prepare ngi ko mo fighter ngi haban prepare pa kin la daw di striker ngi haban le striking la daw de wrestler ni haban practice wrestling kamayo unia pa kami urit royal last moment nga sarit te ko mafio i hapo ka video ba hapo ka arminute di siya nga di knock out yu hapo ka minute hi te nga kami alar bali bu play pad no te nga yo ban re katu sikal bangale nga kadika re neck chok ka bangisit knock in yo ne win 5m ni close ni rin pa umla ring mesim so te sikal re neck chok nga yo yuta te nga senyo ya katu barula kum mga batay nga susarong ila jong ba utu bre udi balak profesional ha India jungi nga prem yu bahaju ko po da nga prem yu breu balak pau balak bad champion ya ka 10 ka win streak ni mayo prem yu bad kung ba fly i bangala ula ka dia ka khumud ba ka jo jungu kala khen ka jo kan ka ting am ngila ada bio ka dia ka jingla ka long back dari incident na mangimla ban le even protect iki tang kata